Alfredo je došao tu u Heidelberg i otvorio, evo njemačka zastava vijori za svaki slučaj. Ako niste znali, još ste u Skalu u Njemačkoj, jel? Uopće zgrade, niti... Pogledaj, ovo je jedan najstariji restorana u Heidelbergu, 500 godina star. Ma da. Reiter, hotel Reiter. A recite mi ko je to otvorio? Neki jahač. Predivno. Ne, jahač, to znači Sveti Jura. Hotel kod jahača. Da. Kaže se Svetom Juri, oni govore. Je li ovo evangeliše ili? Ovo ti je evangeliša, ova interesantna povijest ove crkve. Opet evangeliš? Ona je bila podijeljena na katolički dio i... Da, to je jako zanimljivo. A je li ima tu Tanzhaus i to? Ako nema Tanzhaus, to za meni je Sad napravi jednu betonsku crkvu. Ajde, bogoslove, prevedi me na latinski način. Evo ga. Gloria, samo Božja čast. Hotel Rika. Evo, ima i brda ovdje. Venus kao zvijezda. Boginja, neću reći, razvratnost. Razvratnost? Veselje. Zato što je bila Hedonizma. hedonizma, dobro. Ali nemoj gasi kameru, Na, ali baterija i memorija me jebu, znaš. ali ovo ti je vrijedno, jedno tako da dođeš. Da samo zbog ovoga jednoga pogleda, evo znači. Ovo. Opa, brale. A ovako, imigranti pokažu. Vidi ti, bogat. To su Francuzi uništili. Pa ko je 40. njima dao pravo da to uništi? A oni su ušli i uništili. Ma, To je bio onaj... Ferdan. Evo vidite, ima ovoga cvića. Zalita cvijeće, suzama sreće. Neko je srce sa...